Goku najjači. Bukvalno su mi ti ljudi najjači. Imam par drugara koji su u fazonu Goku je najjači i tačka. Tako sam jednom drugu pokazao video Dozua gdje je pokazao da Gokua može da pobjedi Giorno Giovannu iz JoJoa i trebalo mi je dodatnih pola sata da retardu objasnim kako mu stand radi. Tako da ću danas pokazati još karaktera koji bi mogli da pobjedi Gokua Ez. Znamo da Goku ne može da pobjedi Anđele i Zenoa, ali ćemo spominjati samo likove iz drugih animea. Prvi lik je Lane Iwakura iz animea Serial Experiments Lane. Lane i nije baš čovjek. Ona je osjećajan kompjuterski program koji premošćuje žičani svijet do stvarnosti. Bez nekog pretjerivanja, Lane je praktično bog. Ona može da upravlja i mijenja čitav univerzum i realnost. Može da kontroliše misli. Može da kontroliše vrijeme. Ona je besmrtna i sveprisutna. Ček, šta znači sveprisutna? To znači da je neko svuda prisutan, ko se nalazi svuda i u svakom mjestu, koji je uvijek ondje gdje treba. Znači nema potrebe da se objašnjava zašto bi mogla da pobjedi Gokua. Može lako da ukloni njegovo postojanje u cjelini ako bi želila. Drugi lik koji bi mogao da pobjedi Gokua je Anos Voldigod iz animea The Misfit of Demon King Academy. Anos je jednostavno prejak da Goku ne bi imao šanse. Anos je besmrtan. On ima moć da oživi sebe kad umre, tako da ne može biti ubijen. On stoji na vrhuncu snage u njegovom čitavom univerzumu. Ubio je sve bogove u njegovom univerzumu prije 2000 godina u njegovoj vremenskoj zoni. Također, ima i mač koji može da uništi čitavu stvarnost, tako da Goku ne bi imao teoretske šanse da išta uradi. Treći lik koji bi poderao Gokua je Truth, to jest istina iz Full Metal Alchemista. Govorit ću istina jer mi je mrsko da lomim jezik i da govorim Truth jer ispada ko da pričam o pčeli. Istina je besmrtno biće i nikomu se ne može suprotstaviti uključujući Gokua. Bez ikakvog napora istina bi mogla rastaviti cijelo Gokuovo tijelo. Mogao bi prisiliti u njegov mozak više informacija nego što je emocionalno i mentalno spreman rukovati, potpuno ga zbrisati. Pored toga, istina ne posjeduje fizičku formu, tako da Gokuovi napadi ne bi imali nikakav uticaj na njega. Četvrti lik, to jest likuša, je Haruhi Suzumiya. Vjerovatno se pitate kako neka srednjoškolska curica može da pobjedi mišićevog sajanca. Zapravo, Haruhi je kao bog koji ima sposobnost da resetuje, uništi ili izmijeni univerzum na način koji je njoj prikladan. Tako da ako bi je Goku iznervirao, bukvalno bi obrisala njegovo postojanje. I zadnji lik koga ću spomenuti koji može da pobjedi Gokua je Sreten Ćićo Srećković. On je besmrtan lik. Legenda kaže da je živio prije nastanka univerzuma dok je i tada postojao fakultet. Njegova snaga je toliko velika da bi jednim udarcem mogao da pobjedi Gokua. Naravno. Ali kad mislite da će biti poražen, onda kreće njegova tema gdje pusti Đanija i onda dostiže God formu gdje je neuništiv. Srećen Ćićo Srećković je ubačen u Đornov Infinite Death Loop, samo što on neće da umire, nego će da ispočetka iznova i iznova završava fakultet. Svetene, vraćam se u 2. godinu i to je to. Njegovog lika dobijamo kao nekog ko je niko i ništa, a na kraju ostaje niko i ništa. Nadam se da sam vam pročistio i da sam vam dokazao da Goku nije najjači. Nemam ništa protiv Gokua, iskreno jako mi je drag lik, ali kad ljudi krenu da govore kako je najjači, ja se opalim smije da to nisu istine. Nadam se da vam se svidio ovaj video i nadam se da Goku najjači fanovi neće da se ubiju jer znaju da njihov omiljeni lik Goku nije najjači. Mi se vidimo u sljedećem videu, a do tada... S ovim specijalcem mjesto zločina je nisko. Putina je plaču jer se desilo ubistvo. Sutra zove kaže da bi htjela isto. Vratit će se sutra i ako ne budem pristup. Tvoja mala hoće da mi rodi decu. Znam i svaku pesmu.